okupili od kad je prvi put na ovoj stazi održano atletsko natjecanje u sportskom hodanju. Zadnji put smo ovdje bili prošle godine, istim poslom 116 godina hrvatske atletike se obilježavalo, ove godine 117 godina. To sve skupa dobrim dijelom imamo zahvaliti, osim nama koji smo to sve skupa zapravo u sportskom smislu realizirali, razumijevanju voditelja općine Božjakovina na teritoriju koje se nalaze Brckovljani. Ovdje imamo njihovog jednog predstavnika koji će kasnije doći na red, Ivan Graberec, koji je zapravo i bio spona između sportskog dijela i organizacijskog dijela. A ovaj put bi se htio zahvaliti gospodinu načelniku Đurasu i Vinovčiću koji su zapravo organizacijski sa svoje strane napravili da imamo ovu utrku ovdje. Pa molim da im se zahvalimo. Da ne bi sve ostalo na pljesku, zahvaljujući radu Mladena Tadića koji se diskretno negdje prikrio. I sada nas pripremili smo vam minijaturne poklone koliko smo mogli, pa ako možete doći onda i možda nam i vi reći šta vi mislite, kako ste vi to doživjeli. Evo, gospodine Đuras, izvolite. Evo, dobar dan svima. Malo mi je teže gledati u vas, sunce mi smeta. Evo, jako mi je drago što ste danas ovdje. Evo, ja vas sve skupa srdačno pozdravljam ispred općinskog vijeća općine Brckovljani i u svoje osobno ime. Evo, drago mi je što ste drugu godinu za redom naši gosti. Evo, želim vam ugodan boravak dalje u općini Brckovljani, a isto tako čestitam svim dobitnicima i evo, nadam se da ste svi bili zadovoljni današnjim danom. Hvala vam lijepo. Evo, znači pripremljenih poklona, jedan koji može ići na zid. Evo, hvala. Jedan mali osobni ovako poklon, ništa ekstra, ali onak je od srca, kak se veli. I gospodine Vinovčić, kad ste već došli ovamo, pa onda imamo i jednu za vas. Evo, izvolite. Mjesta. Bravo, Mija! Bravo, ajmo! Onaj skoro počela. Laka tak izgleda. Mladen! Mladen! Mislim kad je njih isto trikalo. Ide zvonce. Ide zvonce. To! Trka 2000 metara za djevojke, nastupile su 3 curke, treće mjesto s rezultatom 13:10:5, Lana Branilović. Bravo! Bravo! Onda se okreni prema suncu da se vidi. Drugo mjesto s rezultatom 12:53:7 iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, Stela Bezak. Ajmo! Bravo! S lijeve strane dođe treće mjesto. Prvo mjesto pobjednica utrke s rezultatom 12:37:7, također iz Dinamo Zrinjevca, Mija Prevendar. Bravo! Molim pauzu za slikanje.
momke i djevojke, naravno da ćemo prednost djevojkama. 3 curke su nastupile. Treće mjesto s rezultatom 35-31-9, Ira Branilović. Bravo! Drugo mjesto s rezultatom 33-29-4 iz Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, Josipa Krpan. Bravo! Bravo! Prvo mjesto pobjednica utrke iz Atletskog kluba Agram s rezultatom 24-14-6, Ivana Renić. Bravo, Ivana! Osim medalje za prvo mjesto, trebamo podijeliti i prelazni pehar. U ženskoj konkurenciji ponovo ga je osvojila Ivana Renić, a donator ovog pehara i ovog muškog pehara je tko? Gospodin Milan Orešković, pa molim da... Bravo, bravo Ivana. Jedna sličica. 13. mjesto s rezultatom 38-0-0-0 iz Atletskog kluba Agram, Matko Pinturić. Bravo! 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 Drži ovo ovako sad. Molim da svi onda ostanemo tu, da možemo imati jednostavnije zajedničko slikanje poslije. Matko, da bi netko mogao biti prvi, netko mora biti zadnji. Ovaj puta ja to nisam. Dame i gospodo, onaj koji to nije, na 12. mjestu s rezultatom 34-52-2 i prvoplasirani u kategoriji M60 iz Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, Mladen Tadić. Tako je. Na 11. mjestu s rezultatom 33-39-0 pobjednik u kategoriji M70, Željko Nikolić. I više bi da se mogu. Na 10. mjestu s rezultatom 33-38-1 naš gost iz Slovenije, pobjednik u kategoriji M50, Primož Meško. Na 9. mjestu s rezultatom 33-30,6 iz Maratona kluba Velika Gorica, pobjednik 4. mjesta u kategoriji M55, Pero Dekić. Na 8. mjestu s rezultatom 30-01-1 treće plasirani u kategoriji M55 iz Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, Želimir Haugi. Na 7. mjestu s rezultatom 22-55-2 drugo plasirani u kategoriji M55 iz Atletskog kluba Svetice, Ivan Graberec. Na 6. mjestu s rezultatom 28-18-4 pobjednik kategorije M40 iz Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, Boris Lacković. Na 5. mjestu s rezultatom 27-26-2 pobjednik kategorije M55, naš gost iz Slovenije, Vlado Veršec.
četvrto mjesto s rezultatom 26-25-3, pobjednik u kategoriji seniora iz Atletskog kluba Dinamo Zrinjevac, Marko Dimitrijević. Drugi red. Sve je u redu. Ništa ne brine. se pomaknite malo, Ma, super je. Na trećem mjestu u utrci s rezultatom 25-40,5. Treće mjesto kod juniora iz Atletskog kluba Agram, Edmond Zobruna. Bravo. Drugoplasirani na današnjoj utrci s rezultatom 23-57-4. Drugoplasirani i kod juniora iz Atletskog kluba Agram, Antonio Belas. Evo jedan dobar savjet. Prvo mjesto, pobjednik današnje utrke s rezultatom 23-41-5. Naš gost iz Slovenije, pobjednik utrke, pobjednik naravno i kod juniora, Jaka Grabner. Dvije medalje i pehar. Jaka, ti još nisi gotov. Prelaznik pehar, znači za 117 godina hrvatske atletike, ide tebi u Velenje, prvi puta izvan granica Hrvatske. Želim ti samo reći jednu zanimljivost. Da li ste primijetili ili niste, prva tri u muškoj utrci su bili sve stariji juniori. Znači, stvarno, hodanje na mlađima ostaje. Bravo, bravo. Vrijeme.